pernah tak dia ada regular doktor? So regular doktor ni kadang confused. Apa regular doktor ni? Regular doktor ni dia punya indikator senang je. Pernah tak dia pergi dapatkan rawatan kat klinik yang sama untuk sakit yang sama atau sakit lain lebih daripada 2 kali setahun? Itu dah consider regular doktor. 2 kali je setahun, dalam tahun yang sama 2 kali regular doktor. Kalau sekali, tak regular lagi. Katalah dia demam sekali pergi, waktu dah tak pergi lagi dah. Itu tak kira regular. Tapi kalau katalah lebih pada 2 kali, kan? Sama ada sakit yang sama atau sakit yang lain dekat doktor yang sama, kena. Katalah you memang ada family punya, kan kita ada family punya klinik, kalau sikit-sikit demam pergi, you kena declare kat situ. Kan? Tapi declare, dia kan ceritalah nanti sakit apa semua, everything. You sebab tu pentingnya, bila katalah demam, you tulis demam. Demam viral ke, demam apa, semua tulis. Itu tak ada masalah. Yang masalah bila you know. Kan? Normally, kalau katalah kita declare demam semua, everything, underwriter still akan check benda tu as a clean case. Bukan clean case, maksudnya bukan normal, kita panggil apa? Simple non-jet. Dia ada jet case, simple non-jet dengan substandard case. Simple non-jet ni maksudnya dia tak boleh straight through. Kalau jet case ni STP panggil, straight through process. Maksudnya machine check, semua everything no, jalan lah. Tu yang banyak kena tu. Semua no. Kan? Kalau dulu ada option no to all, semua no. Senang lah kerja. Itu dekat endorse. Endorsement ada? Kat endorse ada. Dekat ini proposal tak ada kan? Okey. So, kat sini penting. So, kes yang Amy tadi cerita, nak claim susah. Sebab bila declaration tak okey, dia simple je. Masa proposal kadang-kadang dia boleh adjust . Agent boleh adjust, klien pun boleh adjust. Tak nak declare lah semua everything. Tapi masalah dia kat mana nanti? Dekat claim. Dekat claim, kan? Mungkin klien pun boleh adjust. Tapi doktor boleh adjust tak? Doktor tak boleh adjust. Kan? Result dia punya check up boleh adjust tak? Tak boleh adjust. So kat sini lah sangkut nanti. Nak claim. So claim sangkut. Claim sangkut, keluar macam-macam requirement. So requirement nanti dia akan check balik dekat you punya certificate. Dalam certificate ada copy proposal. So kat situ dia tulis sama ada you declare ke tidak. So katakanlah kat sini cert copy proposal no semua. Tapi bila kat sini pernah sana pernah macam-macam. So kat sini dia akan keluarkan semua sekali. Kan? Ada kes saya pernah handle, dia check, dia buat cross check. Dia pernah visit klinik tu lebih daripada 30 kali. Dan klinik insurans nak detail tu. So kena okey, bayangkan dah lah requirement panjang. You ingat semua detail requirement report ni siapa kena bayar? Klien lah kena bayar.